Na rĩu nĩkĩeba nyuma ya nyina omwe wa ũkũrũ wa gatagati na rietwa Angelica Makena mũciari wa ciana inya ntũrani ya Ntwambui Kanuni kweruta moyo na njĩra ya gwĩcuria kĩrako gĩa gũkĩra ũmũthĩ. Gĩtũmi gĩa ũntu gĩtikumenyeka indi marĩa makũjĩrĩte ũntu ũyũ ciana ciawe nyina wawe na mangi mariuga no ithirwo ni thina cia kĩmeciria itumĩte nyuma ya gutigana na mwene kwa miaka rĩu. Mwĩrĩ nĩ wocirwe nĩ polisi na kũbirwo nyũmba ya kwiga akuo Nyambene level 4. Ciana ino ntigere uni kuromba uteithio kumakire antu mawendi umwega na atongoria nontu ni inde umwe araruthire kigerio gĩa KPSEA na ungi KCPE. Dennis Mugendi na ino cia Kieba. Tole ni Ntwambui Kanuni Gembe South kariba kinyite gukujira ikarika Kieba gikinene riria ni nyina wana bana kumenyekana ta Angelica Makena gwisuria tauria bagutwathira mantu bakuga jathithikire rukiri gataitiri na kugote kumenyekana ni mbio gitumi kiawe kya kuyukitagaria riri. Angelica Makena aririkana ature na bawe bonde nyombene iji ya gukombora nyuma yawe kwingwa ni mukuru wawe uria kinya mwankana ndi atamurekaga tiga utigana na mono kuombekana ni maishire ja maingi jatumire aisuria na mukuru lakini barekirio tiana kuma 2019 mukuru wake amutianilia na ana bonde isisto wako ariana ira na ana bonde ana bana Adiana no mwenga mwana durana ya ngonto ngoro wa miona mwenga na musuna akendia ageta kuendia akaria mbesa be kithakene ana bakurite kithakene na kinyao na abengire ana bakurite na kwanja kaka nini kana muno wesanda wani ende muthakare yo muswana na kibanga no ati mwana no ntute mulebi na adia biashara ne adia mabuti ne aka ya kuonera ana bia kura genda bathoma mwiri juju kitwe na gwikomochari hospitali Nyambere before mushine maua kire gikurombwa nandi ni ana baba tigitwe ntigwa guthetherwa tontu batina mbere ngi nyuma ya gikuo kya nyina tukuromba tutigwa imani tukuromba na imotaya na tore tukuromba utethwa kendi bau bankoro inche ya ana bate utinya wa kuria bena kwimeta ne barare Oito kwa thirikari yetu tutethie na andu buba wendi bubu ya batu buya bagiyugia na buba ti bate na baina na bethe batutetherie no ntwana baiba baingi. Dennis Mugendi, Wero TV, Ntole ni Ntwambui Kanuni, Gembe South, County ya Meru.